سلام هبانو هم بخير هاتن از باور نکم حتی به نوروزا 2026 ام بکار من جارک ده هف ببینه جبر ویدی دست پیک ده ام نوروزا ای سال جشن نوروزا و پیروز دکن و دبیجن حمی روژن و روژن حمی روژن عمری و نوروز ده زمان ده هن پیف هنه دی جیانا روژانه پرتین بکارانی دما پیوین دا باشا گودنه هنی او پیوی پرتین بکار آنین دواتین شاش دورن واتا دار کرن تسیرک نینی لسر اصیلتیا وی زمانی دیگه یعنی لسر قالیتیا زمان دیگه من دی ویدیو اجبریا ویده واتیا بیجیا هوشمندی شیرو بکری بی از ایرو ده حال روش و زمان جدا ده بحثا گوتنا جیان بکیم جیان قسم کرد جبینا نها یا کسی یکمین را دبیجه جیان دکیم جیان دکه دکر و جیان بکه قسم و تلفظ شاش دبینه جی دبیجه دجیم دجین و بجی دوی قاده ده شرک کلامت هیا کس گهداری کسی ناکه و هر دو قسمان جی چاوین خواه نوقاندنه گوه خواه لحو گرتنه و یا هف شاش دبین نه تنی شاش دبینه خرابشی دبینه ده اصل خواده او لگور قول و بیوان زمان ما او هر دو حال کارانینا پی و جیان جی جبنی و شاش او تکیلیا و بواتیا ملی بار کری رنینه مادم از دبیجم هر دو حال کارنا پی و جیان جی شاشن و دمه یا راست چیه نها دوست و حوال من دشوبینن لازمه ایدی باش فین گربن قانونین سازکرنا آوانا کردی دو آلیتنه یعنی لسر دلنگا آوانا کردی زمان کردی لسر دلنگا هات یا آوا کرد یک بیه اکران ادجی بنویسن بی دو گره اف درادنگان ده بی او کاره ده دنگ چکران ده جی آ و ای من ده درسیم بوری ده پرد کار کریه اما جبو باشتر وره فهم کرن از دوباره بکم جوان هینین بزایینه پیک هاتین او خوزایی چه بین ره بیتی گوتن بین نبین رابین بی تی گوتن یعنی رادنگا بی سمبولیزه دیگه جوان هینین جالی بیان و چی بین پیک هاتین او جی گیرن کار رادنگا کار سمبولیزه دیگه بی او کار نهازانو که 7 سالی جی او کسی قد کردی نزانه جی دزانه جیان نگیرن بینگه یعنی تو نکاری جیانه بکی نگیرنگه بینگ خوزاییه بینگه
ده انجام زاینک خوزایی ده پیک هاتیه در روناهی وان زانینان ده ام ده حال روش او زمانان ده پیوا جیان و کلن جبو صافی و زلالتر وره فهم کرن ام ده اکران ده رزنا وکیا پیوان بنویسه دین دبم ده زمان نهاده کسی یکمی هشیار دبم زر دبم را دبم شا دبم او جیان دکم بنرن همی بینه دما امتین جیانه پاشگیرا کار دگره ده حال کار آنینا پیوین جور باش ام بنر ششتیک هیا هواجی دجه ده اف ششتی فرق کر بنرن همیه بیگرتیه دین دبم، هار دبم، شا دبم، هشیار دبم، زر دبم، را دبم و حاصل همی بیه اما دما امتین جیانه یک سر روشته گوهرته چه دگره؟ کار دگره چالک یا ده پیوین جورده پیک هاتی خوزاییه یعنی نه ده انجاما کرنه که ده پیک هاتیه بیینه که یعنی کسی یکمین بیک و باندورا کرنه جدر و لسر پیک وره وکو خوزایی دین هشیار زر را شا بیه کسک دویم هشیار ناکه بخواه هشیار دبه اما در روش حالی جیانه ده گیرین تبلی مسئله بیه اری دا چک دیسا دیه پیوکا کسی یکمین دیسا میه او راسته اما شینا بیه کار گرتیه که ام بنیرن که ام به همان پیوان رزنا و کارجی چیکن من یا بیه بی یا کارجی چیکن دین دکم من یا da din dibim ev din dikim kese yekemi me di zamanı nihada de kirinek kar li ser kesê duyemîn û wêvetir pêk aniye hişyar dikim kesek çûye kesek dixew de hişyar kiriye şewra kiriye zer dikim ra dikim şa dikim o jiyan dikim binerin di vî halî de ferqa li jûr di karanîna peyva jiyan de derketî meydanê nema çünkü ya rêznava jûr hemî bîbîn jiyan kar bî vedî hemî karin jiyan jî kar e yani hemî peyv bi heman Qur'anên rêzimanî û rast hatin esas kirin di vê rewşê de kirin heye kesê yekemîn me di zamanê nihada di li ser kesên duyemîn û wêvetir karek pêk aniye karek pêk aniye di halê yekemîn de bîyîn bi xwe pêk hatiye yani ne karek hatiye kirin bîyîn bi xwe pêk hatiye wekû xwezayî pêk hatiye ama di halê duyem de di encama yan jî bi bandora kirinekî pêk hatiye kes bi xwe dîn nebiye di vî halî de
kesek din ev din kiriye. Bu xwe ku xwezayê hişyar nebiye. Bi tesîra kirina kesek duyemîn ji xew rabiye. Bu xwe de encama nexweşiyek û yan jî tirsekî de zer nebiye. Kesek din ew buyax kiriye. Yani zer kiriye. Bu buyaxa zer. Niha em dîsa rêznava peyvên li jûr dubare. Ama vê carê li gor qewlên zimanê binivîse. Li gor qewlên ziman binivîse. Bî din dibim, heşyar dibim, zer dibim, ra dibim, şa dibim, jiyan dibim. Dibim. Ew ferqa. Dinavbera bî û kirinê de rabîne. Hemî wek hev heman Qur'anî hatin nivîsandin. Niha kar. Din dikim. Hişyar dikim. Zer dikim, ra dikim, şa dikim, jiyan dikim. Qewl hemî wekî hev lê hatin. Niha ferqa dinavbera Qur'anên nivîsandinê de man na. Bî ji me re dibêje kesê yekemîn mê di zamanê niha de di da çeka di zamanê niha diyar dike. Li ser xwe û wekû xwezayî bîyînek bî pêk aniye. Kar dibêje kesê yekemîn mê di zamanê niha de di. Li ser kesek din. Ajî hin kesên din. Kirinek pêkaniye. Binêre bî û kir. Dikim, dibim. Di da çeke. Mêya têdawî pêveka kesê yekemîn e. Li wê de ferq di navbera kir û bî de ye. Li gor van qewl û pîvanên rêzimanî peyva jiyan dikim. Em niha dişîna jiyan dibim de bikartînin tê çi wateyê. Tam jî tê wate, tam jî tê beramberê yaşatıyorum ya Türk. Yaşatıyorum. Binêrin ne yaşıyorum. Yaşıyorum, jiyan dibim. Jiyan dikim, yaşatıyorum. Em di çi wateyê de bikartînim, em di wateya yaşıyorum'a Tirkî de bikartînim. Binêrin. Delirtiyorum. Din dikim. Uyandırıyorum. Hişyar dikim. Yaşatıyorum. Jiyan dikim. Deliriyorum. Jiyan din dibim. Uyanıyorum. Hişyar dibim. Yaşıyorum. Jiyan dibim. Di zamanên cuda de rewşa bîyê em li ser jiyan, li ser navê jiyan bikar bînin. Di zamanên cuda de. Binêr. Jiyan dibim kesê yekemîn mê. Di zamanê niha de di. Bîyînek çê bîye. Bî. Jiyan dibî kesê duyemîn e. Jiyan dibe kesê siyemîn e. Vî keysem vê jî bêje me gelek cara gotiyam dubare bînin bîra hevala. Pêveka kesê yekemîn mê ye. Ya kesê duyemîn î ye. Ya kesê siyemîn wê vetir e ye. Binêre. Jiyan dibim mê. Jiyan dibî î. Jiyan dibe kesên siyemîn û zêdetirin. Niha em werin rewşa eynî ya kirê. Jiyan dikim. Jiyan dike
jiyan dikir. Halbuki ye jiyan bike. Zamanı var ya. Ev zamanı. Jiyan dikim neha. Jiyan dike. Yek di jiyan dike. Jiyan dikir. De zamanı burada. Ye jiyan bike. Zamanı var da. Nehal vidi fark çiğ var. Binere jiyan dikim, jiyan dibim. Jiyan nava. Vidi dikim heye. Yani jid dibim heye. Di da çekar nihaya. Me peveka kesi yekemine. Fark amay çiğe kir o biye. Yani radenga bi o radenga kir. Fark var. Yek biyini sembolize dike ya da biyin alser kirine semboli. Kirin alser biyine sembolize bu burine. Ya da kirine sembolize dike. Dema ez dibêjim wa tel tipe hatiye barkirin hin zaman esmanên me dibin simbêlê xwe de bi awayek tavsker dibeşin û dibêjin bırak yav. Bu deli saçması. O ve careci bu Kurdiyle dikin. Kako. Camerek derket ya o duhaze adeti no bine gundin kavin. Kerem bikin. Es adeti nütinim gundin kavin. Uyanji ev gund bevan adeta avabiye. Ye deli saçması ezim uyan yen bir hiş yen bir hiş u zihniyet var ji ali dagir keran ve hati talan kirin hunun zamanı baş nişan bide. Ne em verin meseleye dijim diji. Ji xwe li jûr safî bî rastiya wê jiyan dibim. Jiyan dibim, jiyan dibe, jiyan dibi, ye jiyan bibe, ya jiyan bibe, yen jiyan bibin. Zamanı var, zamanı buri, o zamanı nahanda bir. Jiyan dikim, jiyan dikir, jiyan dike, ye jiyan bike, yen jiyan bikin, ya jiyan bike. Varası. Rastiya ve biyine jiyan bixwe biyine. Ha mesela hem derbazı mesela dijine bin, dijim ne bin, evi mesele safip ki. Dematı dibêjî jiyan dikim tu kesê yekemî di dema niha de kesekî di tesîrê li ser jiyana kesekî di dikî. Na em mînakekî bidin. Ez nikarim li gundê heve, li bajarê heve jiyan bibim. Bu alîkariya kesekî, kesekdin li wê de hewa me. Heke ew tinebe em nikarin li wê de bihewim. Heke ew tinebe ihtimal li wê de bir çi bimînin. Na ew çi dibêje ew ê mithewîne nan dide mi nizamçı. Dikare bêje ez jiyan dikim. Behsa kê dike? Behsa min dike. Ew kesî yekemîn, ez kesî duyemîn behsa min dike. Dibêje ez vî jiyan dikim. Heke ez tinebim ew nikare li wê de bimîne. Nikare li wê de jiyan bibe. Ez jiyan dikim. Heke ez tinebim ew nikare li wê de jiyan bibe. Ha bu awayı dibe. Yani yaşatıyorum Türkiye'yi. Zani. Neha got em verin mesela dijim diji. Ji xwe li jûr safî bî. Jiyan dibim. Ev safî. Diş. Em rabir rabikin.
دش جوت خال de dain komkirin sik çirkin kim? Komkirin jiyan encame daina sik ya jiyani yani karisik kirinasik dainasik ya jiyani sik çirkin. Name mesele ya naslama ya peyvi kif şikir. Çiye dainasik ya jiyani. Kemse cerevi bigerene dij var. Kesi diji var. Kesi li diji var. Ji sebeba tujiti hariti dijwarti diyar dike em wek nav jî bu kartînin. Nuxat dijwar ne navekî xweş e. Yani ne navekî gelek hesiye xweş e. Dizanî? Kesê li dijî var e yani. Dizanî? Dij min. Kesê li dijî min neyarê mezin. Dij min. Navê sere dij min. Dijberê min. Dijîtiya min dike. Li dijî min e. Niha dema em îyekî pêve bikin. Nizam çiyekî pêve bikin. Wateya nav nayê guhertin. Çünkü vedî wateyek xurrî heye. Wateya xurrî çi ye? Dij e. Dema em îyê pêve bikin. Dibe dijî. Dema em wergerînin zimanekî din. Mesela Tirkî heval biborîne em behsa Tirkî dikiş berbe ez bi wer dikim hevalê me guhdar dikin hemî Tirkî dizanin. û ez jî Tirkî zêdetir ez jî kêmek yani ez jî ne baş. Kêmek Tirkî dizanim. Nixwast ji ber wî ez wekû bi Tirkî re hevrî dikim. Niha dema em dijî wergerînin Tirkî hevalino dibe karşıtsal. Dema em pêveka kesê yekemîn û başgira aydî pêve bikin. Wateya peyvê naguhere. Yani rastiya peyvê rastiya nav naguhere. Dij her dij e. Tilvedê meyê pêve bikî dij e, tu îyê pêve bikî dij e. Dijber e yani. Tu bi xwe dirêjî. Yani felsefa rastiya zimanekî ev qas nayê paşçev kirin. Hezarîkekî bipirsî vê dizane. Wa qeraseyê ziman zanê me ketine dijî hev yek vê dijiye yek dê jiyan dikime falan filan. Ya bu tiştekî sen dibe xwe dişe razî ya. Yek dijbere. Daîna sik ya jiyanê. Daîna sik çirkin. Yani zimanê Kurdî ji xwe hem yani ya dijî kirine ya bîne ye. Wekû encam hevalino jiyan dibim dema niha kesê yekemîn jiyan dikim yaşatıyorum. Jiyan dibim yaşıyorum. Jiyan dikim yaşatıyorum. Canayê me bana jiyan dikim çina yaşıyorum kartîne. Hoca dibe dema dibe yaşatıyorum dibe dide jiyan kirin. Dide jî pêve dike mecbûr e zaten me hemî hısek kiriye. Yaşatıyorum. Dijîm hevalino karşıtım. Dijîm karşıtım. Dijî karşıtsal. Halê hazir me goya qismek dibêje dijîm dibêje karşıtım. Wateya peyva Kurdî de. Qismek dibê jiyan dikim dibêje yaşatıyorum. Behsa xwe. Behsa xwe dibêje yaşatıyorum. Li vê de ya rast jiyan dibim hevalino o tiştek dinîne. Jiyan dibim, jiyan dikim, jiyan dibî, jiyan dibe, yê jiyan bibe welhasıl ew zaman bike tiştek cudane. Heta bi hevdîtinek de, heta bi vîdeoyek de bimînin. Di xêr
o xweşiyê de.